Ngihlala lawo ke songa sokuhlile gogo unjani ngikhuluma libana bembi. Uma lo sethi yancane. Ukhetho lukhona lwesithathu ozayo kuhamba njani uyavota yini? Ngiyavota. Uzavota. Sokwazi uyamvotela. Ngiyakwazi. Kodwa ubona njani bona abancintisayo ngabantu abaza kusebenzela kumbe hayi? Siyakwazi. Angwathi zakho ngithi lo ovile kwaba khona udala vele kuyasihlula thina. Sizavotela mina ngivotela yena evele ihlala ngivota evele ihlala ngivotela kwehlule. Ohlala umvotela adliwe lo muntu. Loba engadliwanga kuyathudla. Uyofuna umvotela. Okay. So kodwa ke abanye bathi nxa ukhuluma lapho. Hayi labo bakhona lapho esitidini sami. Kodwa ubona kuzaba notshintsho yini lo nyaka? Utshintsho mbona lo ngazi simvotela wini kuyathoka wina. So ubonani kuza kwenza ukuthi ungavotini? Akuvota ngizavota. Abanye bakho bazahamba uyavota. Bayavota sibaningi. Elifuna kakhulu balilungiselele laba bawunqobayo lifuna balilungiselele kakhulu likhala ngakho. Siyaduka sinjomagogo silezindlu. Yabona irent isikhweli. Ukuthi asilali uthothi nogogo la sifuna ukuthola ke sihole lathi njenga kwezinye indawo uthi izalwazi zinjani ziyahula zithola ukudla. Awuphiwa lutho wena. Ukhulunga 92. Manje ugcina umbani? Ugcina abantwana. Labantu afuthi abasebenzi. Usebehlala endlini yakho? Basendlini. Uma la uphanda phanda uyathengisa yenzani? Ngaqala ngangithengisa bakhathi sokulokuzima ngangithengisa ngihamba ngisawodi inhlanzi esigodini ngilala imbuzi ngisathengisa ibhola yawuthiwa imashwishulane ngani. Kodwa kade sukhulile. Sengikhulile ngisakwanisa lokulunyawo lunga ngihamba kulidolo kuyatshela kodwa sithole nzima mfuna iqamba manga. Thele nzima. Nzima nezindlu sikhwela ntshukutshu.